فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. نی اگاں بیرہش کت و نمازش برجہ داشت و زکاتش در کت گڑ آش میں دینی براتاں او ما سرجمہ بیان کنے پا ہما قوما کیا سرپد بنت چاہدہ زانک بیت کہ نماز نوانوک و زکات در نکنوک دینی برات بیت نکنن تا ہما وحدہ کے اشانی پابند بما چا ہمیں آیتا لہت عالمہ ہمیں دلیل زرتک کہ نماز نوانوک مسلمان حساب نہ باں بلکہ کافرانی تہا حساب بند او چا ہمیں آیتا لہت عالمہ ہمیں دلیل زرتک کہ آ مردم نماز وانت بلے وتی مالانی زکاة در نکنت آنی نماز ہوں قبول نبند. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گوشت کہ امرتم بالصلاة والزکاة فمن لم یزکی فلا صلاة له بزا شمارا نماز و زکاة دوینانی حکم دیگ بتا نی ہر کس کے زکاة در مکند بزا یہ نماز نیست. تفسیر قرطبی. ہمیں پیما ابو بکر رضی اللہ عنہ گوشت کہ واللہ لَوْقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اللہ سوگندنت کہ من جنگ کنا گو ہمائے کہ نماز و زکاة تہا فرق کنا. صحیح البخاری کتاب الزکاة. ابن زید چاہمی آیتا دلیل زیری تو گوشید کہ اللہ ای چیزا قبول نکند کیا بید زکاة در کنگا نماز قبول بکند. تفسیر قرطبی.